Mobile charge Rwnani thangwi Bisichisni Ramnagar Amsayo Pherang Kusubjagwi Thowimwrajak Bisichisni Omarni Khoroksa Tiprasa Sikla Mongmoni Sing Deborma Pherang Kusubjagmani by Monishing Debormani Yagraya, they Busak Haksa Kamwi Tangmani Koktuma, Pati Mungni Logi Logino Bisham Gon Sakam Nogotobui Faika Bono, Fire Service ni Adongro, Abni Yaglo Horjaka Agartala Bishakam Nogo. Passing patient finally home to Monishing Deborma, Bufan Bunka Sukuram Deborma Paranka Ramnagar Patli Badi, Shotra Bosha, Bobini Nogni Gango Shamutang Tomato, Bini Yang Yagarajak, Buskan Tanka, Kambaya, Kai Kaklap one side Bini left side Kaklap, Kai abdomen Taka, and Kai Yafa Puka. Nemne patient Hadrit Tota Kabang Nungza. Jung toro first aid jeng mani khai roho ka talk side handi tai dressing handi khai roho ka ga mun ulo tabuk sungbono GBO refer ho ka ta chini 102 ni help tai bese boyas rokun handi boyas 17 bosor or rugini bin bufani mung sukuram deborma ga para ga ramnagar patlibari bono to police office tu shiwo je borok sama tuita abono sengnar ka borok phaiman ke to 650 o phaimani ngai ko chung phaiga ke noro dressing na ko khai ko within 7 pm ri hokata bin yag bebe khamja ya garan muskang ni beba khamja kai khaklap debra side ni khaklap bohok ngata ya thek ya phak abo khamkata ge sinu Ani bunka Dr. Ria Deborma and ko Bisramganj PHC medical officer tini on duty. Okay. Bureau report Chini Khorang.